सादारण सरकारान 24/7 संकल्पपत्रान उतर दिलें की उदक मेवतलें म्हणून. त्याच पद्दतीन आज जरी तर ह्या सादारण 8 वरां 4 वरां उदकूच मेवना आनीक सच टायप ऑफ प्रोजेक्ट्स वील चेंज द डेमोग्राफी. आमी विधानसभेन प्रयत्न केलो की हे प्रोजेक्ट जे रद्द करपाक एक बील आमी आमचे प्रेसिडेंट बाब रिवेलोन जे आमकां दिलेलें 7 आमदारांनी आमी घातलेलें, पूण तें सेशन तेमी कटेल केलें ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ द पोंडा बाय इलेक्शन. पोंडा बाय इलेक्शन कटेल केलें हें खरो सादारण ना. आनी आतां म्युनिसिपल इलेक्शन आहे तेंय तेमी उडयलेलें आसा. सो आज गोंयांत लोकशाय आहा काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. पीपल हॅव ब्रीफ्ड मी सादारण आज दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू बेसिकली प्रोटेक्ट द रायट्स ऑफ दीस विलेजर्स. आज जेन्ना नारी शक्ती म्हणटा इतल्यो नारी आज जेन्ना रस्त्यार बसता, इज दीस नारी शक्ती दॅट द BJP प्रॉमिस. आज 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकरान एक परिवर्तन जावपाक जाय, गोंयभर एक आंदोलन जावपाक जाय, रिजनल प्लॅन रद्द जावपाक जाय, पूण ती आश्वासन दिलेली. आज हें जरी तर गोंयांत चयल्यार सगळे मेनी विलेजीस द मेन focus of this government is sale of land. Sale of land you see is all across the state, everywhere across the department, every department, education department, environment ministry, captain of ports, sagle ye ministry, TCP ministry, they are basically selling whatever little that is left of Goa. This type of projects have a lot of, you can change the demography of the entire state. आणि when we say demography, साधारण उदकाचे, रस्त्याचे, लायटीचो हेजो मेजर इश्यू जातलो. थोडेशे गांव आमचे जे उरलेले आहाय ते गांव जरी तर आमी साल्वार कोतले जाल्यार म्हाका दिसता दीस गव्हर्मेंट अंडरस्टँड्स ओन्ली द लँग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट. आनीक स्पेसिफिकली जेन्ना केस टू केस सर्टन कॉन्स्टिट्युएन्सीज रद्द केलेले आहाय, देन वाय नॉट द स्टेट, वाय नॉट कीप इट इन होल्ड. कित्याक आज जरी तर चयल्यार ह्या आमी जेन्ना एक पत्र बरयलें राज्यपालाक, आमी पत्र बरयलें स्पिकराक, मुखेलमंत्री की सेशन हाडा, हे सेक्शनाचेर डिस्कशन जावपाक जाय. जेन्ना विरेश बोरकर हंगर स्ट्रायकार बशिल्लो तेकाय आश्वासन दिलें तूं तें हाड, पूण हें सेशन उडयलें. सो दीस गव्हर्मेंट बेसिकली इज डुईंग ऑल ही जुमला, आनी जुमला म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. लोक आज हेजेर इतलो आहा. आनीक आमकां खालतिकायन सांगपाक सोदता की काँग्रेस पार्टी will make sure that all this in 27 when we come to power, this type of sections and whatever आमी रद्द करतले आनी लोकांक रिलीफ दितले. काल पयलें जाल्यार वुमन रिजर्वेशन बिलाच्या अगेन्स्ट म्हणून तुमी आसा म्हणून भारतीय जनता पार्टी पणजेच्या ऑफिसां कडेन गेल्ले, त्या प्रमाणे जस्ट दे आर डुईंग दॅट की बाबा तुमी विरोध आहा महिलांच्या. आतां हांगा जी बायलां बसला आनी त्या प्रमाणे बाकी कडेन सुद्दां रस्त्यार बायलां उतरता की आपल्याक कितें जावपाक आपल्या न्यायाक लागून, पण ॲज अ बील तुमच्या थोडे आय हॅव सीन सर्टन इलेक्टेड मेंबर्स देर तांकां मुखेलमंत्री मंत्री करचे मग आमी रावताय. खरें वुमन रिजर्वेशन जरी तर तुका आहा तुवें तुज्या कॅबिनेटान पयलीं स्वता जे बायल आहाय तांकां मंत्री करची. हें हांव तांकां 2-3 वर्सां सांगलें आनी पयर हांवें आयकलां की आपूण करपाक सोदता अशें तशें, आयकोन येता. नंबर 2, this woman reservation bill was presented and passed unanimously by the Congress party as well in 2023. Why did you bring this bill? Why can't, which gives them reservation to do it right now? You can reserve and give it. Why are you waiting for 5-6 years? 5 वर्सां बायलान म्हणजे हे ना, you should not give them a position. We are saying very simple. Our leader Rahul Gandhi says की आतां सद्या जें बिल तुमी 23 हाडलें तें रिपील कित्याक कोताय? तें बिल पास जालेलें आसा, तेंच बिल हाडा मरे. वाय तें कित्याक लोकांक जुमला दाखोवपाक तें बिल हाडलें? कोणान हाडिल्लें तें बिलू? वुमन रिजर्वेशन बिल हाडलें within the existing MPs. What they have done is, under the guidance of women reservation, they want to do delimitation, and that has been exposed by our leader Rahul Gandhi. And this hai tenga dukla. I would like to tell through your medium that the first Prime Minister, woman Prime Minister of India, was made by the Congress Party. The first President
woman president of India was made by the Congress party. The first speaker of the Lok Sabha being woman was made by the Congress party. Under the 73rd and the 74th amendment, it was Rajiv Gandhi's dream to make sure that women get an opportunity. So how can you forget all this? And anta jenna you have a provision, you can give women a chance under the present bill that was passed in 2023. Why have you all failed? So they understand that 29 that they do not have the numbers. That is why this is all tactics for this delimitation. येस्टरडे सीएमाच्या बायलेन स्टेटमेंट दिलो की केन्ना न्हू पॉप्युलेशन डिफरंट आसतलो तेज्या खातीर 540ची गरज आसली आता 840ची गरज आहा म्हणटा. See, I will not comment on what she says. No, how do you take to that? 2023 is very clear. I will speak very technical. Technical in the sense this bill was proposed. The Prime Minister made a request to all the political parties within the opposition that this is an historic bill in 2023. Anek ejer woman reservation जातले. Anek woman reservation member of parliament जावं विधान सभेन हेंका provision करतले म्हणून. Very simple. Was he lying then? What happened from then and now? What is the difference? That time the Congress party supported that the bill was right. And anta 29 they can get an opportunity to put that right now within 540. Give a chance right now. If you all do this, if they are trying to do munche 5 orsa ani chance na umra. Do it right now. Implement it now. Then we'll see the delimitation. Why I am not implementing it now? So if you see, this is nothing but only jumla. So basically, the focus is polls. Especially, you will see a lot in the state of Goa now. We are going also for polls. And the BJP Sarko is master for this jumla.